Hello, dear everyone. Ajabi ido paltin pal humayani dearne isogi bishi dhanyabad diase aro abnigan sobgi iso moram dangor salam jonai diase. And thanks so much to each and every one of you for your immense love and support. Especially mola videos di abnigan kamans iman bal likidage iman encourage kori dage ituan purigina movie bishi encourage hoy dage na idu garne abnigan sobgi isobra Pal Jivan aro Ashish Tangor TV goina moila pratna ase. Moila previous video one day moila testimony la video aro khana khala kunba video haligena ase. To tati subscriber gan pura moila health condition bikini ase moila deng bikini ase to bi chani boli mon saboli mon ase wabra moi ajido idula obodi apni gan ki olip share kori mon ase. Acha to moila ga health condition do iniga ase ki moila khau itulaga nichi do Ido ini mora nishna ase moi eku feeling bi nai moi ne pinch kura na aro moi operation la dam dibi ini ga hi kau mangsu mure bole la thayo tawai kan bi eku bi nologi na ini na khati side moi operation la dam dibi na kindu moi eku na chani cham mola mangsu di khati aro ini pinch kura do ido gorne moi itia tak moila urine kan bi rubber brai chai ase pet so gola bole bishi chances ase ido gorne moi koma bi water peti koma aro up to this chest part Itula overdi moi sense of feeling normal feel gordom kali moila hat or moila mata na itu up to this party moi itu normal feel gordo itu ase to itu kan bhabile do isor kiman miracle na isor do tela moram do kiman tangor iman tuk poki na thakilibi moila tuk tu moi bra poka no heno na moi bra pokia no isor bra sob to sai ase tai bra poki di ase aro moi inika hi thakilibi isor bra achitak moi bra na paria laga na pari boli laga tuk sok eku bi na de itu garne moi hodai moi kushi aro shanti brai ni ala ekta di dagelibi moi sorgi pishi tane wa dikina dagi ase acting mano ekchon bro moi gi iniga accident lo ba gina pisna di lingra hogina iniga thakya do pishi dagelibi 8-9 years dagi gina mori jai iniga goi degi to idula kota do moi phia do panai oli idula kota do moila mondi moi idu do bhabi sabo sai dagi goina moila mondi raki degi to sabi next month April 19 moi 19 years complete of ase aro unfortunately idu moi kunbra moi gi du ko che idu dunia di nayo shido idu bra moi apni kam ki ko boli mon ase apni ki last situation di tagelibi dunia manobra do ki ko olibi ki tia bi mon choto no gobi mon chinta no gobi isor se do na isor lo godi pisas tangor tagi bolagi aro isor lo godi pratna gori bolagi with God everything is possible na isori mohon kane khara tagili mon ki chinta gori bolase ki phui ka bolase idu ane dunia manobra apni karne ki bi kogo idu bra apni tadi mon chinta no korbi phui no korbi hoile bi isor ki pratna korina bisa sari na taila ga hichadi mohon khara tagili mohon ni tagili isor bra mohon ki koribo aro mohon life ti ki lagi ase aro ki hobole mon ase tadi sob isor bra mohon ki ashish dibo aro na mohon nijo bra mohon life to bishi tagonis na babilibi mohon life to bishi chito ase de Kitia kyo bona chana itia tik nisna takilibi moi bi niga hoise achana pura moi bi unexpected moi ni lok accident lok pase ido nisina moala life to kali kyo bona chana bichiti kyo bona chana ido arne hodai sogi chani takibi aro life ti kun lok paise ido kan sob monogi mon phal sapadi takibi aro ekjon moram korigina ekjon support takibi koina moi bi ido bi apni kan gi chonai diase aro moi niga iman sali niga accident korigina pisna di niga moi lingra hoina tagya damdi kun osor takya manobi thodi takya manobi apni kan achitak alchi na bagina alag rasta di pradna di na aro ini ki di olibi moram kurigina ayase apni kan sob ki moila mon bitor bra bishi dangor kushi chonai di ase iso bra sob tiki ase chani ase edu gani moi return moi ko tipon na pare libi iso bra apni kan life di apni kan family di bishi dangor blessing dibi aro apni kan life to Paul word Rakiti Bikogina, Moila Pratnase. May God bless you all. Thank you very much.